नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारताचे पाकिस्तानी दहशतवाद्या आड ऑपरेशन सिंदूर. 25 मिनटां भितर केल्यो 9 आतंकवादी सुवातो नश्ट. आतंकवादी सुवातांची पुष्टी जाल्या उपरांत केलो हल्लो. नागरी सुवातांक लक्ष्य करूंक ना. सैन्य, नौदळ आणि विदेश मंत्रालयाच्या जोड बसकेत माहिती. पहलगाम आतंकी हल्ल्यात जीव वगडायल्ल्या पर्यटकांच्या घरच्यांनी उक्तायली खोस. न्याय मेळटलो असो उक्तायलो विश्वास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन ऑपरेशन सिंदूर विशीं दिलो नियाळ. फाल्यां आपयल्या सर्वपक्षीय बसका. आणि आयज देशभर जालो युद्धाच्या तयारे विशींचो मॉक ड्रील. गोंयांत मडगांव, वास्को, दाबोळे आणि पणजे अधिकाऱ्यांनी मॉक ड्रिला वरवीं थळाव्यांक दाखयली प्रत्यक्षिकां. आणि आता खबरो विस्तारान. भारतीय सशस्त्र दळान काल राती केल्ल्या कारवायेंत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरांतल्या 9 आतंकवादी सुवातांचेर क्षेपणास्त्र हल्लो करून ह्यो सुवाती नश्ट केल्यो. ऑपरेशन सिंदूर ह्या 25 मिनटां चलिल्ल्या प्रतिकात्मक कारवायेंत सियालकोटांतल्या सर्जल कॅम्प, बहावलपुरांतल्या मेहमोना जोया मर्कज तय्यबा मुरिडके आणि मर्कज सुभानअल्ला तशेंच पाकव्याप्त काश्मीरांतल्या सवय नाला, मुझफ्फराबादांतल्या सय्यद नाबिलाल, पोटली गुंटूर, बिंबर आणि कोटली अब्बास ही आतंकवादी थळां नश्ट केली. नवी दिल्लीत भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना आणि विदेश मंत्रालयान जोड पत्रकार परिशद घेवन पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत बळी पडिल्ल्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्ल्याची म्हायती दिली. भारतीय लष्कराच्यो कर्नल सोफिया कुरेशी, भारतीय वायुसेनेच्यो विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. काल मध्यानराती म्हळ्यार 1 वरां 5 मिनटां ते 1.5 वरां मेरेन घडोवन हाडिल्ल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांत आतंकवादी सुवातो नश्ट केल्यो आणि लष्करी तशेंच नागरी सुवातो लक्ष्य करिनासतना ही कारवाय यशस्वीपणान घडोवन हाडली अशी माहिती भारतीय लष्कराच्यो कर्नल सोफिया कुरेशी हिणे दिली. विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है. यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था. या संदर्भात अधिक माहिती दिताना विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या चौकशींतल्यान पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यां वांगडा आशिल्ले संबंध उक्ताडार आयल्यात. आतंकवादी कारवायेचेर नदर दवरपी भारताच्या गुप्तचर संस्थांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण भारताचेर आनीक हल्ले जावंक शकतात अशे संकेत दिल्यात अशें तांणी सांगलें. जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है. ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है. ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है. 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था. भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
भारतीय वायुसेनेच्यो विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांणी सादरीकरणावरवीं ऑपरेशन सिंदुरा अंतर्गत केल्ल्या कारवायेची माहिती दिली। भारतीय गुप्तहेर संस्थेन दिल्ल्या माहिती प्रमाण सगळी नियोजित लक्ष्यां ही आतंकवादी कार्यांत गुंतिल्ली अशी पुष्टी मेळ्ळ्या उपरांत ही कारवाय केल्या अशें तांणी सांगलें। So that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. भारतान पाकिस्ताना आड केल्ल्या कारवायेची देशातल्या तशेंच देशाभायल्या फुडाऱ्यांनी तुस्त केल्या। इतले मजगती पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत जीव वगडायल्ल्या 26 पर्यटकांच्या घरच्यांनी भारत सरकारान घडोवन हाडिल्ल्या ऑपरेशन सिंदुराची तोखणाय केल्या। ह्या कारवायेंतल्यान जीव वगडायल्ल्या घरच्यांक न्याय मेळटलो अशी आस्त घरच्यांनी उक्तायल्या। भारतीय बायलांचे प्रतीक आशिल्लो सिंदूर हे ह्या कारवायेचे योग्य नाव जावन आसा, जे आतंकवाद्यांक फावो ते उत्तर दितले अशें पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत जीव वगडायल्ल्या पर्यटकांच्या घरच्यांनी सांगलें। जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। इसलिए श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। भारतान पाकिस्तानातल्या आतंकवादी सुवातांचेर केल्ल्या हल्ल्याची पुष्टी खुद्द पाकिस्तानी नागरिकांनी दिल्या। रातच्या वेळार क्षेपणास्त्र हल्ल्याची माहिती पाकिस्तानातल्या प्रत्यक्षदर्शींनी खबरां वाहिन्यांकडेन उलयतना दिली। बहुत बड़े आकर ये चलते रहे, बार-बार बदलाव इस तरह लगे हैं, तो उसके बाद खूब रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जागकर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to petite content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारा राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन ऑपरेशन सिंदूर विशीं माहिती दिली। पाकिस्तानांतल्या आतंकवादी सुवातींचेर तशेंच पाकव्याप्त काश्मीरांतल्या आतंकवादी कॅम्पांचेर ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत कारवाय केल्या उपरांत कांय वरां भितर ही बसका जाली। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज देशाच्या शिमेर आशिल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्री, DGP आनी मुखेल सचिवां वांगडा बसका करपाचें थारायलां। ह्या बसकेंत जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्कीम आनी अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांचे मुखेलमंत्री जाल्यार लडाख आनी जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल वांटेकार जातले। पाकिस्तानांतल्या 9 आतंकवादी सुवातांचेर आनी आतंकवादी मुळाव्या साधन सुविधांचेर केंद्रीत हल्ल्या उपरांत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी जायत्या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडेन उलोवप केलें। हातूंत अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार आनी राज्य सचिव मार्को रुबियो, UKचे सुरक्षा सल्लागार जोनाथन पावल, साउदीचे सुरक्षा सल्लागार मुसैद अल आयबान, UAEचे शेख ताहनून, UAEचो सरचिटणीस अली अल शामसी आनी जपानचो सुरक्षा सल्लागार मासाताका ओकानो हांचो आस्पाव आसा। डोवाल आनी रशियेचे सुरक्षा सल्लागार सर्गेई शोइगू, चीनाचे विदेश मंत्री वांग ही आनी फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल बोन हांचे कडेन संपर्क केलो। भारतान केल्ल्या आतंकवादा आड कारवाये विशीं तांकां म्हायती दितना भारताचो पाकिस्तानाचेर हल्लो हो तांणी केल्ल्या कृत्याची जाप जावन आसा आनी ताचो प्रतिकार करतना भारत सडेतोड कारवाय करतलो अशें अजित डोवाल हांणी सांगलें। ऑपरेशन सिंदूर या भारतान पाकिस्तानांतल्या आतंकवादी सुवातांचेर केल्ल्या कारवाये उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर अप्रत्यम नाम निहास्ती धीरस्य व्यवसायिनः भारत माता की जय, जय हिंद असो संदेश जारी करून आपल्यो भावना उक्तायल्यो। इतले मजगती विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी भारत सरकारान केल्ल्या कारवायेची तुस्त करीत पाकिस्तानाक योग्य तरेन धडो शिकयल्याचेर खोस उक्तायली। भारतीय सैन्य दळान योग्य तरेन कारवाय केल्ल्या खातीर तांकां परबी भेटयली।
Today, we salute our armed forces for the step that they have taken against Pakistan. Pakistan has been doing this time and over again, indulging into these terror activities, and innocent lives were lost in Kashmir. And today, all of us, no matter what, as Indians, are proud of our armed forces for the action that has been taken. It is, I believe, it was high time that India retaliates back. India teaches them and has given them a befitting reply. And I believe that today all the leaders across political parties have supported this decision. Our leader Rahul Gandhi has welcomed this decision. The Congress party has always said that we have to give a free hand to the army, and the army has striked in 9 locations. I believe several terror initial reports are showing that several terror camps have been also. As ex-Indian Navy officer, म्हाका एक खूब एक खुशी भोगता, very proud, because काल पळय आमचे आर्म फोर्सेसान पळय तो अटॅक केला पाकिस्तानाचे टेररिस्ट कॅम्प्स आनी पाक ऑक्युपायड काश्मीर हे आमी चिंतूंक जाय 2 जाग्यांचेर केला सेपरेट. इट वॉज प्रिसिशन, सिमलेस आनी स्किल्ड ऑपरेशन. हातून दाखयता की आमचो आर्म फोर्सीस सदांच वेल ट्रेन आनी वेल ऑइल्ड मशीन कशें, आनी जेन्ना टायम येता तेन्ना ते जे दुस्मान आसा पळय तांकां बुद्ध शिकयता. आनी म्हाका दिसता नॉट ओन्ली पाकिस्तान, वर्ल्ड ओवर तांकां कळपाक जाय की दिस इज वॉट वी विल गिव देम इन केस ऑफ कोण तर आमी म्हणटा हिंदीनी बुरी नजर अगर हमारे देश पे डाला तो असलो जबाब मेळटलो. Today the operation led by Indian Armed Forces, Operation Sindoor, where 9 terror camps which were situated in Pakistan, I think we salute and we appreciate the operation which was successfully done early morning today. And I think the press conference which was addressed by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh, I think that has sent a very strong message across the country. Congress party had always said that we all will be with the government whatever decision they take against the terror strike which happened in Pahalgam. I think we all have to salute the brave effort of the Indian Armed Forces by sending a very strong message that India will not tolerate terrorism. India will not tolerate killing of human lives. So we all welcome, appreciate the effort of Indian Armed Forces. जो दहशतगर्दियों ने हमारे देशवासियों को जिस तरीके से पहले एक सहल के लिए गए हुए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने निशाना बनाया, उसको पाकिस्तान को या उन दहशतगर्दियों को सबक सिखाना चाहिए. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, जो भी हमारी मिलिट्री डिसीजन लेंगी, उसके साथ हम खड़े हैं. तो ये अब पूरी एक साथ होकर जनता की जो अपेक्षा थी उसके तहत जो एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह इनको मिटाना चाहिए. इस दहशतगर्दी दोबारा से इस तरीके से हरकत ना करे, इसका सबक उनको सिखाना चाहिए. इसकी शुरुआत हुई है. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी that India has taken a tough stand against Pakistan. Pakistan has always been a troublesome neighbor, and instead of having cordial relationship with its neighbors, it can't keep its own house in order, trying to disturb peace and tranquility in India. I think this is very bad, and I think that this is a fitting reply India has given, and I think they should put a full stop to the nefarious activities which have been conducted to destabilize our nation. I congratulate the armed forces, and I say that we need to keep the morale of the armed forces high, who are doing a splendid job, because it is not just across the border, but terrorism has no
place. They can strike anywhere and innocent lives are lost. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखा वयल्यो खबरो. भारतान आपलो अंतराळ वाठार स्टार्टअप, उद्देजक आनी तरणाट्यां खातीर उक्तो केला. आयज भारतात 250 परस चड अंतराळ स्टार्टअप आसात आनी ते उद्देग, साबार प्रणाली, इमेजिंग आनी हेर वाठारांच्या आर्विल्ल्या उदरगतीत वांटेकार जायत आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. अंतराळ संशोधन संवसारीक संमेलनात आपल्या व्हिडिओ संदेशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयताले. It is a great pleasure to connect with all of you at the Global Space Exploration Conference 2025. Space is not just a destination. It is a declaration of curiosity, courage, and collective progress. India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. परवरेचे आमदार मंत्री रोहन खंवटे आणि परवरे उड्डाण पुलाच्या कामांक लागून येरादारी सुटसुटीत जावपा खातीर सुरक्षा येवजण्यो आंखपाची सुचोवणी महामार्ग अभियंत्यांक केली. परवरेंतल्या रस्त्यांची कामां आनी भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाची कामां 20 मे मेरेन पुराय करपाचे निर्देश दिल्ल्याचे परवरीचे आमदार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिले. ह्या बसकेंत वेगवेगळ्या विभागाचे सरकारी अधिकारी, जिल्हो पंचायत वांगडी आनी थळावे पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले. I have asked the deputy collectors, both of them, to ensure that this same meeting, what has been taken today, is again taken in another 8 to 10 days on the action taken on this today's meeting, so that all the works which we have discussed today find a timeline to be completed. जाल्यार खूबशे मेंबरांची कंप्लेन आशिल्ल्यो की लास्ट इयर सुद्दां इल्ली कामां सांगली ती थोडे डिपार्टमेंटान केलीच ना आनी ताजे खातीर ती त्रास शेवटी त्या वाड्याक, त्या मनशाक, त्या खंय रावता ताका त्रास जाल्लो आसता. तो आपलो त्रास पंच मेंबरा कडेन कन्वे करता आनी sometimes the punch member does not find a window to discuss this type of issues wherein it comes as a blame game on the member. डेव्हलपमेंट आमकां जाय पूण आमकां त्या डेव्हलपमेंट करता आसतना सस्टेनेबिलिटी पळयता आसतना एट द सेम टायम स्मूथनेस आसचे म्हणून ताजे खातीर कॉर्डिनेशन मिटींग जशी वार्षिक आमी मागयता तशी सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन मागयल्ली आसा. जबाबदारी सगळ्यांची तांणी आपली डिपार्टमेंटाची घेतिल्ली आसा.
भारत आणि पाकिस्तान शिमेचेर वाडत आशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर देशांत हे विशीं कितें तयारी आसा हे विशीं नियाळ घेवपा खातीर आयज देशभरांत मॉक ड्रील दवरला। तशेंच केंद्रान आक्रमक भुमिका घेताना नोटम म्हळ्यार नोटीस टू एअरमॅनच्या माध्यमांतल्यान भारतान आपल्या हवाई बळाचें प्रदर्शन केलें। गोंयांत आयज 4 सुवातांचेर युद्धाचें मॉक ड्रील जालें। हातूंत मुरगांव बंदर, दाबोळे, वास्को, मडगांव रेल्वे स्थानक आनी पणजेंत मॉक ड्रिलां जालीं। NCC, NSS, होमगार्ड, आपदा मित्र हांणी ताकतिकेच्या परिस्थितीत कशें काम करचें ह्या तयारी विशीं हे मॉक ड्रील आशिल्लें। Directed us to conduct the mock exercise. This is happening at 3 places. One is at the Panjim Ferry Walk, another at National Institute of Water Sports, and another at Kolware Industrial Area. So this mock exercise is with regards to if any aerial attack or air attack, drone attack which happens at the coast, since the Panjim city and most of the part of the Goa are in the coastal area, so there is a more chances of any attack. So since it's a civil defense, this mock is to make people aware, the civilian people aware about what to do when such incident happens. So in scenario at Panjim Ferry Walk, it is all about the Mandavi bridge collapsing. So there is a drone attack or a bomb attack on the Mandavi bridge, and it is partially collapsed. So some people are drowning, and some people are some vehicles are in the waters. So we have with the help of Fire and Safety Department, Captain of Ports, Police and River Navigation, we are conducting a mock exercise. आणि खेळांत क्रिकेट IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज कोलकाता नायट रायडर्स चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा आड कोलकातांतल्या ईडन गार्डन खेळा मैदानाचेर खेळटले। हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। गूण वळेरेंत 6व्या सुवातेर आशिल्ल्या कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान आतां मेरेन 5 जैतां आनी 5 खेळ हारल्यात। नॉकआउट पावण्यार पावपा खातीर कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक हाच्या मुखावयले सगळे खेळ जिखपाची गरज आसा। दुसऱ्या वटेन चेन्नई सुपर किंग्स पंगड 11 मॅचींतले फकत 3 जैत मेळोवन निमण्या सुवातेचेर आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भारताचे पाकिस्तानी दहशतवाद्या आड ऑपरेशन सिंदूर, 25 मिनटां भितर केल्यो 9 आतंकवादी सुवातो नष्ट। आतंकवादी सुवातांची पुष्टी जाल्या उपरांत केलो हल्लो, नागरी सुवातांक लक्ष्य करूंक ना, सैन्य नौदळ आणि विदेश मंत्रालयाच्या जोड बसकेत माहिती। पहलगाम आतंकी हल्ल्यांत जीव वगडायल्ल्या पर्यटकांच्या घरच्यांनी उक्तायली खोस, न्याय मेळटलो असो उक्तायलो विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन ऑपरेशन सिंदूर विशीं दिलो नियाळ। फाल्यां आपयल्या सर्वपक्षीय बसका। आणि आयज देशभर जालो युद्धाच्या तयारे विशींचो मॉक ड्रील। गोंयांत मडगांव, वास्को, दाबोळे आणि पणजे अधिकाऱ्यांनी मॉक ड्रिला वरवीं थळाव्यांक दाखयली प्रात्यक्षिकां। पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।